poslije Teferića na Zečju, ovdje je bio, kako novi sad zovete to? After Teferić. Ovdje bi se pravio kao dodatni mali Teferić sela Kršmići, Pejkovići, Mazoče, Lisovići, Kunduci, pa možda i, ne znam, Kopilovi, tako, ali uglavnom bi bio jedan Teferić. Evo nas na čuvenom Stričevu vrelu, ne znam ko je taj Striko, a znam ko je vrelo. Ovo je sadašnji Striko. Sadašnji Striko. Ja, bude da ići. Evo vidite ova voda, ona krijepi dušu. Ja sam mislio neka žila pa ispod blatuna, vidiš ovo divlja krmad napravila. Limanje. Znaš ti kako oni tu živaju? Evo nas izašli na poda, smreke veće od nas, a kako je strikanje ovdje bilo prije 50 godina. Kaki sve ograda okolo, krompiri ovdje posijan, iznad njih gore ječam, Selim Vejo neki je to sio, a tamo su bila, mi zvali Gavrova poda i bila jedna štala. Jednom sam tamo se nagrdio, napravili od jedne grede, Jela i ja napravili od grede klaskavcu. Ali dole je ko podrum i ona je vjerovatno sišla kad je bila na zemlji, a ja bio u vazduhu i ja sam odozgo pao i ona mi greda padne na nogu, na stopalo dole. Ja sam jedva kući sišao, oteklo to, nema šta. I pokojna baba kaže, samo flašu pod nogu i valjaš dole tabanom. Boli to, ali vidiš gdje se sve nešto krska kao da se namješta. I malo to valjao i onda malo, ne znam, nečim sam vjerovatno i hladne obloge stavljao, do ujutru noga prestala. Eto, tada sam naučio kako flaša može da namjesti takav neki poremećaj. A ovdje je bio neki sokak, kud su stoku gledali, gore skolibe naše bile? Ova parcela je bila zagrađena. Ovdje iza nas, pa onda gore do one prve Smrče, tamo bila zagrađena, pa onda pregrađena kud je Selimovo, a onda tamo nastavljala ograda kud je bilo Gavrovo. Poslije je samo bilo Selimovo. A pored te ograde je išao put, a gore je bio sokak između ovamo su se zvale Krčevine vaše, Krčevine, to je bilo sve pokojnog Laza, tog djeda, odnosno Branovo i Dulovo poslije kad je podijeljeno. Iz desne strane isto vaša poda i ide sokak između, da mogu da se vuku saone, volovi da prolaze i vuku sijeno, drva, balvane i tako dalje. I onda tako nastavljaju gori iznad naše kolibe i onda se provlače između dugih njiva koje su bile, da kažem, muslimanske uglavnom, jer su oni imali vlasništvo na tim dugim njivama, a desno je bila Savina i Vasova, Savine i Vasove Doca zvana i gdje je njihova koliba. I taj sokak kad počne odavde je potpuno išao gore do zvani Bukava, odnosno do Ubukve, gore i onda dolazilo potpuno. Tvoja koliba je u Docima bila? U Docima. Naša koliba je bila u Docima, a vaša je bila ovamo u Krčevine, da kažemo, više se zvalo Krčevine. I zajednička nam je bila voda tamo, vidjet ćeš pod onom jednom velikom. To spominjali da je dobra voda uvijek bila. Odlična voda bila, tu se dolazilo na vodu. Na toj vodi se pokojni Rato, moj rođak, rodio, znači otišla strina da donese vode i kaže pokojna majka, zove otuda, šta je? Ajde zovi, kaže, babu ja se porodila. Šta bi ona porodila? Mi tamo, kaže, kad dijete, samo pokojna baba, samo maka se.
ono, svezala pupak, dijete okupa, i on valjda su onom vodom kako li šta ja znam. Eto ti, na toj vodi se on rodio, a ja sam se rodio tu, samo nisam na vodi, nego tamo u toj kolibi na... A i ti s planinsko dijete? Da, 18. juli, kad se ispetljalo tu, kad se, tu su bile kolibe za boravak i bile štale i bile male kolibe u kojima se kiselo mlijeko ražljevalo, kako bi se zvalo i tako dalje. I onda nije se mogla dole stoka, nije se imala gdje dole stoka da čuva, kad već dođe juni, recimo mjesec, a vidiš gore bilo paše kud se nije kosilo, ono, tjeralo i kasnije se i zabranjivale livade na planini, ono, moglo se, ali uglavnom se čuvalo gore po Gabeloj, po igrištima, Vlaovac, na Vlaovcu smo lopte igrali i tako dalje. Tako da, mislim da je majka pokojna u selu nešto kupila, nosila neke naviljke, štali 17. A 18. je pokojni otac rekao da donese u Činov do kosio, da donese ručak, kaže ja mislim sama što ti ga ja donesem, vidjet ćeš. I on otišao da kosi, ona se porodila i bila strina pokojna s njom, valjda pokojna baba, odradile što treba da se odradi, zamotali mene, ostavili tu i onda u neko doba ručak kad je bio odnijela pokojna strina pokojnom ocu ručak i ufatila mu štuluk da se rodio drugi sin. I eto, on ostavio da kosi, kao nije to bio doživljaj ko sad rodio sa sinom. Ja, trč. A kakav? Svijećem. Sve je to rođeno, eto, sestra najmlađa je 65. godište, nije to tako ni što kažu davno bilo, a ne ona kako, bolnica, rađanje, sve to rađalo kod kuće, sve žene porađale, žene pomagale, tako da. Ali su nekoga na granama ovdje svukli u selu neku ženu koja se porodila, ne? Ne znam za ženu, to ne znam, ali neke godine 70, recimo druge, treće, to je posebna priča kad sam se ja sreo sa medvjedom ovako na 5 metara u Bjelovača potoku. Eto, ko prije 10 dana na Petković, pokojnog oca mijenio, on bio gore čuvar i ja da ne idem taj dan u školu, idem ja njega da zamijenim, da on ode na slavu. I ujutru dolazi drugi čuvar, ja odozdo, ajde nije bitno, susretnem se s medvjedom, da ne kvarim ovu priču koju si pitao. Ja se istraumiram normalno, sav isprepadan, sav srećan, dolazim kući, sav srećan što sam preživio, što me nije medvjed zaklao. Sad ću ja da budem doživljaj u selu, ja sreo medvjeda, znaš. Ja dolazim kući, pokojni Panto mi ukrao šovu, otišao u lov u Strugove i pao sa neke, bio malo izgleda i popio, pao sa neke stijene, ali to je čudo kako je on ostao živ. Pao je, znači, na stražnicu, pantole su poprijeko pukle i polomio se tu, njega su odatle na grani svukli kući jer nije mogao da hoda. Nije bila svaka tu. Tu vam reći da je bio kraljevski grad. Ja. Ovo je debel kraljevsko carstvo. Znači, ovdje je bilo veliko korito. Bilo veliko korito i bila česma od ozdu. A ovdje je išla ograda. I znači tamo je bilo posijano. Naša poda, vaša poda, to je bilo u ogradi i ograda je išla dole i onda je išla odavde tamo da se zagrađuju dalje doca i tako dalje. A ovaj dio ovdje nije se kosio, nije se obrađivao i tu je bila gore ograda i gore vratice kud je stoka ulazila, ali tu da je bilo slobodno za stoku i nije se nikad kosilo, znači tu je stoka mogla da boravi. A ovdje je bilo jedno veliko korito uvijek i velika jedna česma. Eto, vidi se i sada tu ima vode, kad bi se to dobro, što bi rekli, kaptiralo, sigurno bi sad bar malo tekla na neku česmu. I odatle se donosila voda tu, znači 20 metara je koliba gdje sam se ja rodio. Odatle se donosila voda za trošak, za piće, za sve ostalo, za kupanje, za sve potrebe i tu se prao veš. Jedino što se nije prala vuna jer nije bilo dovoljno vode, toliko jer za vunu treba puno, to se nosilo pokazajući tamo, čini mi se da se nosila
uglavnom se nosila na korito dole, znaš kako je korito, ono, izdašna vodom, jaka voda i dole su... Znam da su janjci u Eremutu se pravi. A janjci u selu kad se ošiša, onda se u selu što je se šišalo, u Eremutu se, eto vidiš, znači nije mogao naš potok da pere, nije dovoljno bilo vode, jer to se, znaš kako vuna primi i onda tuku onim prakljačama, ono, da se dobro ispere vuna ko prljave. Tako da je ova voda bila, znači nama je bila blizu odatle voda, nosila se u nekim onim kantama, zvala se Amper kanta, su imali običaj da zovu. Mislim da ona bila aluminijska, ovako stajalo u nju 10-15 litara, tako da nije korodirala sa onim, što bi rekli, povrazom, onom drškom ovako, meni bilo interesantno kako je riješeno, kako je ono smotano i sad ne može ispasti više, kako je jedno smotano, preklopiš dole kad stoji, preklopiš gore, nosiš i to bi, pokojna baba bi bila kad ja donesem, ili neko od nas djece donese vode, ne veze, mi donesemo pola kante, a ona danas na Sokoli viče, Bogo sveti, sad ga nestani vode. Mi unesemo 2 bilje u kuću, sad ga nestani drva, odmah izložiš, nema. A vama je bilo podaleko otuda doći na vodu, jer je otuda se, znači, ovdje je gore bila ograda, pa je onda bio sokak, taj koji vodi gore dalje na planinu, i otuda ste vi dolazili. Ja, oni su imali neku vodu tamo, pomalo nešto da curi, ali oni su odavde za piće je bilo. Tamo je bila, meni bilo nešto što nikad nisam viđao, tu je bio neki kao mali ko bunar, čini mi se, tamo iza kuće, iza kolibe ili iznad kolibe, ne znam. A čuveni bunar je bio na Beheću, ne znam, sjećaš se ti na Beheću bunara, gdje je ko odozdo voda da je izvirala. Odozdo voda izvire, pokazali to gore kad dođemo i onda su ljudi pravili veliku kao kacu od drveta i onda je tu stave i onda ona kako izvire, odatle teče, tu se nisi mogao lako napiti, nego stavimo, meni bilo interesantno kad staviš flašu, mada tada teško bilo imati flašu, staviš flašu i onda bilo čega kako ono vazduh, nama bilo djeci interesantno da slušamo kako ona se flaša sipa i onda se napiješ vode, jer je tako nisko voda bila i taj izvor, jedva je nekom česmom dole malo u neko korito išlo da može stoka da pije. Evo nas na mjestu gdje je bila koliba, gdje se striko rodio. Da, to je rodno mjesto. Znači ovdje su bila vrata, ovdje je bio znači zid i gore je bio zid. Malo se vidi trag od njega, ali on bio samo da izađe iz zemlje i odmah je dolazio krov drveni tamo i tako bilo sastavljeno. A odozdo je bila sve drvena konstrukcija, one platice što bi rekli. I tu sam se ja rodio, a s ovoga kamena, onda taj kamen on je kultni, s njega smo mi muški naveče pred spavanje obavljali što se obavlja i rastjerivali medvjeda, galamili, znaš, da oslobodiš jer je tu bila štala, stoka i tako dalje. A događaj koji ću probati da skratim kad sam kad već pričamo na tu temu, jednom sam bio sam sa babom ovdje, pa to je negdje bilo malo prije ovoga vremena kad se vrše žito u selu i svi su bili u selu, samo nas dvoje ovdje i stoku smo obavljali. Dole je bila štala ispod i ona je muzla krave, a na donjem spratu su bile krave i goveda. A gore je bilo, odozgo se ulazilo na štalu kao i sve štale što uglavnom imaju, gdje su ulazile ovce. I s ovcama smo zatvarali onu junad koja se ne muzu, ne koriste i tako dalje. I već se pomalo počelo da smrkava i baba pokojna kaže, aj ti sreće zatvori gori ovce da ne ostanu nezatvorene. Ja sam gori izašao, pogledao, vidio bijele se tamo i ja sam zatvorio štalu. A ovce su obavezno kad dođu ili kad je otvorena štala, one izađu i ovdje pod ovom, bila je veća još od ove bukve, pod ovom bukvom kao planduju i tu se tu odmaraju. Ali je se smračilo, ja sam mislio da sam ja zatvorio ovce. Pokojna baba došla, legli, spavali i ja sam ponoć čuo da nešto lupa. Znači, krov je odozgo do zemlje. Budi mene pokojna baba ujutro. Milenko, ajde ustaj da ideš po Petra umazoče, pobio na međe ovce. Kakve ovce? Je li ušao u štalu? Ma nije, kaže, štala je zatvorena u njoj junad, kaže, nisi ni zatvorio, samo si junad zatvorio.
Ja samo skontam da sam ja vidio junadu na Bijeli se. malo, bilo u onome mraku, ja mislio i ovce, ko dijete, nisam ja bio tada ni u školu pošao, ja mislim. Ja sam zatvorio, ovce ostale gore, on po noći, medvjed, znači on je njih razbio maltene onaj naš krov, lupo, razumiješ, i baba je čula, on nije smjelo da izađe, ona je galamila vjerovatno iznutra. Ja u selo, ali pokojni otac i majka, nikad, otac pogotovo, nikad nije zagalamio ako smo izgubili stoku, on uopšte nije, samo je ono se nasikirao što se to desilo, sad mora ostaviti radove dole, ići gore, tražiti, šteta je velika, ali jedno onda kaže kako se to desilo, šta si to uradio, što nisi vodio računa, ma nema pojma. Izađemo ovdje, nađemo nekog govna tamo, ne može da ide odozgo mu, vide mu se plećke i tako dalje. I on sjećam se, on reče, njega ćemo nekako prigledat, malo mazat mu ovo masti, čime, ne znam, nija, može do kupusa. Kad se kupus bude sjekao, da ga zakolje, jer nije se moglo zaklat pa da staviš u frižider, nema struje, znaš, ako zakolješ možeš jesti 2 dana, ne možeš pojesti 50 kila mesa za 2 dana. Tada mislim da je tada štetovano jedno 7-8 ovaca što je medvjed pobio, što je rastjerao i tako dalje. To je onaj ružni događaj što kažu odavde, inače je ovdje bilo masa, mnogo više lijepih događaja. Odavde se išlo na Zečje, na Teferić, išlo na Natića Ravan, išlo na igranje lopte, u borovnice i tako dalje. Najinteresantnije, ovdje bile nekoliko, još ima, vidiš, šljive. To je najvisočije što sam znao da šljiva rađa. Ovih trešanja je bilo i ovoga krušaka raznih, ali šljiva ovako visoko nisam ranije vidio. Jesi ti peo po ovim stjenama ikad gore i čuvao? Tako nisam, kakva je to bila, a bili smo baksuzi. Velika stijena, ono kad se dođe odavde, pa gdje ima onaj usjek, sad malo ima onoga hlada, onda smo sjedili, užinali, jel? Ali je bilo, pazor, da se siđe dole i da prijeđeš preko one stijene ovamo i da se vratiš gori, znači preko onih, ja to sad kad gledam, ja ne smijem da, zadnji put kad sam bio, ne smijem da priđemo na ovoj stijeni dole ambis, ali tada kako, pa dole niz ove stijene hodaš, ideš, to je bilo nam interesantno, tad ćeš nečim se moraš zanimati. Ali tad nije se moglo čuvati svukuda, gore se isto kosilo i po planine. Kosilo se, znači nije se kosilo ovo ovamo, vidiš oni kršići što se vide i ovuda igrišta i još ovolika površina ima tamo ono prema Gabeli, prema Dolovima i prema onom što sam rekao gdje smo igrali lopte, to jednostavno nemoguće kositi. A ovo recimo od ove doline pa gore skroz do Borovnica, to je odatle, sve se tamo kosilo, vidi se tamo Radešine, Pleć, Čelikovac zvani, to je sve košeno, sve kakvi. Samo pokasno je košeno ono. I gore je problem što nema vode. Recimo kad bi čuvali stoku gore, dobro ujutru napojimo stoku u potocima dole, pošto bude pokošeno i napušteno, što kažu Mazačka planina. Napoji se stoka i onda je gore čuvamo. To se najede, to se napase koji ima trave, ima što nije košeno i gdje je košeno ne može se svugdje između kamenja pa stoka nađe. I onda kad ih predveče, kad ih odozgo stjeramo, onda oni počnu da trče već odavde, ono, ko ljudi se takmiče ko će prije na vodu dole niz onaj potok dole, pošto oni dolaze odozgo od Beheća, od izvora. Onda se ono utrkuju pa jedno drugom zamuti pa se tjeraju gone, ali uglavnom se svi napoje. A ja kad sam kasnije, kad nisam na ovu stranu, nego s one strane sam, kad smo prestali da prtljamo, onda smo tjerali stoku skroz u Javorovik pa na Čelikovac. I onda smo ih pojeli na Javoroviku, tamo tek na toj vodi. I tu je bilo samo jedno korito i tu je znalo da dođe do svađe između čobana čija će goveda prije piti, jer popiju ono, da je ne znam koliko korito, kad dođe 50 goveda popiju, nema šta, nego natjeraš 10, pa ono malo pije, onda i otjeraš, ne daš im dalje da piju, nek idu u kući, pa negdje će još piti. Ali bilo puno stijena strpanih gore kad se to... Pa zvana sjeništa, znači sjeništa su bila gdje sad ovako dođe horizont otprilike, tu se zvala sjeništa, tu je se znalo složiti
pa ja mislim najmanje 30 sjena u jednom kotaru zvanom. I znalo se ko gdje trpa. Moji i tvoji, mi kovači nismo tu trpali. Mi smo imali tamo pliješ, a tvoji su imali dole radešine. I to se vuklo tom stranom, s one strane krša. A ovi gore što su imali kosanicu, odnosno livade gore velike, dosta i muslimana, Perišići, Pavlovići, pokojni Obren imao ogromnu kosanicu, ne znam ni koliko kosa se zvalo, odnosno koliko dana čovjek treba da pokosi tu livadu. I onda se to sve uglavnom trpalo na takozvane plastove, dole se stave, odu tamo iza priješi, iza borovnjaka na sjeku grane, postave dole grane, onda se na to strpa po 300 kila recimo plastovi i onda se na volovima vuklo ovamo u ta sjeništa da bi se zimi odatle moglo spuštati dole, jer ako strpa tamo zimi ne može prevući ovamo, ne može ako dođe s volovima, onda ne može s volovima odozgo slomit će volove ili konje i tako dalje, nego to ljeti prevuče ovamo, strpa tu i onda zimi vuče. Pričao sam ti na takozvane bale na gužvama, odozgo se spušta negdje do ovdje gdje se ostave one ručne saune i onda se to pretovara ovdje. A šta su grivine? A grivine su, to je, ja ne znam da li ima igdje kao ovdje, to je čudo kako granica između parcela ostaje. Znači, u selu, kad bi, ili ovdje, ako bi ti ostavio, goveda bi ono opasla ako ostaviš nepokošeno. Međutim, taj dio gore, Pliješ i Pleć, ovamo Radešine i taj dio, moj Miješevac, zna se, svake godine kosiš do takozvane grivine. To je u stvari granica između tebe i tvojeg susjeda i kosi on s ove strane, ti s ove ostaviš, ne znam, 20 cm nepokošeno, ali ti vidiš da je to, svake godine ostaje ona stara trava, ostaje jednostavno, to je već nastalo kao brdašce, prosto vidiš, kad pogledaš, vidiš oivičeno, baš znaju se granice. Recimo, taj moj Miješevac, to je tada, pričao sam ti, ja mislim, 3, 6, koliko je pari volova dato za njega, 6 dana, 6 kosa, 6 dana ima da kosiš. Kad ga je kupio, ja mislim, tvoj prađed Lazo, ja mislim da je kupio od nekoga, pričao je, pokojni otac meni prenio kako je pričao, kaže, kukala mi majka, svi kaže, pošli da nose kose i grablje, a ja krampu i lopatu da zakopa, gdje će trpa sjeno. Tamo ne možeš kositi od ozgo, znaš, staneš od ozdo, dokle dohvatiš, samo onaj dio što se odavde vidi malo, to možeš kositi uzbrdo, ne može i tako da. A ovamo, pa 3/4 sigurno te parcele, samo namjestiš se gdje možeš da staneš i onda pokosiš kosom koliko možeš dohvat, onda vidiš gdje će stati na sljedeću i onda to pokosiš. Ali je ta trava bila, tu ima, jedino tu ima i ponegdje ovako po tim drugim stranama, takozvana siljevina. To je trava specijalna, ne znam, znaš koja je siljevina. Znači, to je trava, nema šanse stoka da ima siljevinu. Nikad u Mazoču nisi mogao zaklati u to vrijeme dok su izlaz gore. Zaklati ovcu, jagnje, da kad čistiš sa džigerice kako se kaže, žuč, pa nasječeš je, ili kad je sječeš da je pržiš, tako dalje, nema šanse da nađeš metilj unutra. To je uglavnom, kažu, bilo zbog te siljevine i zbog te ishrane koja je ovdje evidentno zdrava. A i naši ti preci su zamijenili parcelu u Čelikovom polju gore za najveći vrh Pliješ i to sad te je pripalo, ili tako? Ali pazi, to je iz njihovog ugla. Iz njihovog ugla to je bilo logično. Znači, pazi ti, odavde kad pogledaš gdje je Drina dole i ajde, kuće su, ajde da kažem, gotovo nasred tog nekog ostojanja. Sad on je imao parcelu kod Drine. I imali su parcelu koja sad je moja, baš moja. Na njoj je, što narod kaže, piramida, odnosno oznaka 1717. Znači najviši vrh Pliješ, 1717. To je pokojni Lazo, ja mislim, ili neko, zamijenio za tu parcelu dole u Čelik polju. Kad su ga pitali što to radi, kaže, ne mogu iz Čelik polja ja na sebi da iznesem sijeno.
a gori natovari na te svuče u selo, znaš, jednostavnije mu... Da, nije bilo puteva, kakvi putev, nije bilo nadase. Možda je morao prolaziti kroz tuđa imanja dole u Čelik polju. Nije bilo šanse da odozdo na volovima, recimo, vuče, mogo je goniti na konjima i tako dalje, ali to su uski putevi, jednostavno ono za harare, pa mi smo 74. kad smo, mislim kako je to funkcionalno, 74. kad smo pravili kuću, mi smo na konjima u hararima iz Drine dotirali onaj pijesak za Maltu i za one ostale stvari. Znači sad imaš gore na vrh Pliješi svoju parcelu. 1717 nadmorska visina i to je bila meni interesantno do onog obilježavanja 1981. Mi mali bili pa ono priča pokojni otac kako svake godine mi dobijamo da kosimo svake 3. godine jednu parcelu koja ide skroz dogore. Ona je uska, a ova jedna je ovamo bila široka. To je bilo, i nešto smo mi to smjenjivali. Jedne godine mi kosimo 2 godine kosimo onu usku, pa onda 3. godinu kosimo onu široku. A pokojni sa nama ili Alija, ne znam ko je neko mijenjao to, jer je u dobi tako nekako bilo pripalo kao 1/3 pokojnom ocu, onda da ne bude 1/3 da je možda lošija ova 1/3, nego ti ćeš 2 put kositi ovo, a jednom ćeš kositi ovo. Onda kad je došlo do onoga obilježavanja, kad je se moglo reći ovo je moja parcela, tada je određeno da je naše i završena priča. Evo nas sad na Beheću. Kako pamtiš Beheć, Strikana? Beheć. To je jedno centralno mjesto u našoj planini. Znači odavde svi putevi vode negdje. Ili vode prema Vukuši, ili vode u Singirevac, ili vode na Pliješ, ili vode u selo i tako dalje. Tu smo mi, više smo igrali u Kadinovom dolu, lopte ovdje malo namale jakobi. Ali on glavno bilo stjecište poslije Teferića na Zečju. Ovdje je bio, kako novi sad zovete to? After party, Teferić. Ovdje bi se pravio kao dodatni mali Teferić sela Kršmići, Pejkovići, Mazoče, Lisovići, Kunduci, pa možda i, ne znam, Kopilovi, tako, ali uglavnom bi bio jedan Teferić. Tu pjevalo se, igralo i tako dalje. Jedna anegdota ima, to mi je pokojni otac pričao, svi znamo za babu Jabučku pokojnu. Ona je tu i ona išla sa Teferića i velja je tu započinjala pjesme neke, šta ja znam, a već je bila po finu ugodnama. A ovdje je ovamo gdje je sad zaraslo, to zove Likovina, to je vlasništvo Likovića, muslimana. I tu je bio neki, kako sam rekao da se zvao, Ahmet, ja mislim, da li je Ahmet, aj nije bitno. Ali jedno neki, ali sve to se tada, slagalo i dobro živjelo, međusobno poštovalo jedno drugo i tako dalje. I on preko ograde otuda njoj, malo je šuško kad priča. Kaže on, Jabučka, ona kako je bila iz Jabuke, svi su je zvali Jabučka. Jabučka, šta ti započinješ pjesme? A ona, šta to ti započinješ pjesme? Malo on šuško. A ona malo kod tepala kaže, kako neću započinjati, sve mi trosak na trosak. Sve trošak na trošak. I kao ona se veseli, ali ne kaže kako neću sve mi veselje, nego sve mi trosak na trosak. A ovdje na Beheću, tamo je bilo, on je bio specifičan po tome što jedino tu postoji neki, nazovi ga bunar. Tamo može mi pogledati, vjerovatno je to sad zaraslo. To je jedino izvorište na ovom području gdje odozdo praktično voda izvire i onda je tu stavljan drveni kao jedna velika kaca drvena i tu smo mogli da naspijemo vodu, pričao sam dole, u flašu ili teglom ili nečim, mada je teško bilo doći do neke staklene tada galanterije i posuđa. Pa onda bi rukama ovako se napili i tako dalje, jer je bilo plitko dosta. Samo malo je česma vodila tamo prema nekom koritu da bi mogla goveda malo da se napaje. A ovo je Kadin do, a svi smo ga zvali Kadin do.
pokojnog Obrena tu vlasništvo je tu uvijek bilo 5-6 sjena, a kad se pokosi mi smo tu igrali lopte. Ovamo, vidiš kako je on ovako dol nas. Ovamo jedan gol, tamo drugi gol i lako je od svog gola kad potiraš, a onda tamo tu su uglavnom se zanimljivo da ima mnogo tih dolova ovdje, te Kurepov, Kadin, Čino. Najinteresantnije Maniti do, ima razni, pa imaš isto tako Pavlovo brdo, ne znam, još ne može da me tako su se izvali, Činov do, Mekin do tamo, pa Muhov do, pa Maniti do, ajde ovo je po nečijim imenima, što je onaj Maniti do, to mi nije jasno da se zove Maniti do. Kurepov do i tako dalje. Ja, i ta brda, Dubrovča brdo. Dubrovča brdo, ne znam, Veliko brdo, Kršmičko brdo, Osojno brdo, znaš, jednostavno je tako, a recimo kod nas Viškuće je Lazovo brdo i to nikad neću znati da li je baš po djedu Lazu, vjerovatno je po Lazu, nema po kome drugome dobiti ime jer je on vlasnik toga bio od koje tu došao. I ovdje se gore išlo na taj teferić na Zečju. To je kultni teferić za kompletno područje od što kažu Brodske ćuprije, od Dragočave do Čelebića. To je sve dolazilo tu na konjima, znalo se gdje ko sjeda, čija je, pod kojom omorom je čiji ručak, gdje se postavlja i tako dalje. Jedna anegdota je bila, možda zadnje, ne znam, pred kraj više kad se gotovo i raspadalo, pokojna baba moja Milica, ona je voljela da ide na te teferiće. I ujutru mi se spremamo, kad i ona se sprema, ništa ona ne govori, znaš, pokojni otac kaže, pa baba hoćeš ti iti, što neću. I sad on nju stavi na konja, idemo mi, gotovo smo došli pod Zečje, počne kiša. Kaže ona, Milki, moja sestra, kaže, Milka, vidiš ovog naroda Manitog, ova kiša pada, a niko se ne vraća. A ona ne pomišlja da se ona, nego kao što se drugi ne vraćaju. A podrazumijeva se da ona ide. To znači išta i po mraku, i po snijegu, i po vraćalu kuda se. Kako se išlo, recimo, evo vidiš koliko nam treba do ovdje da dođemo, od kuće, a odavde, zamisli sad još koliko treba do Namramor na Zavajtu. Momci iz Mazoča, znači, vazdan, vuku sijeno zimi, ne znam, nija, plaknu se što kažu, nekako patla, nema toga, nego je koliko mogu, presvuče se, fino se sredi i na sjelo u Zavaji, znači najmanje 2,5, 3 sata mu treba. Gori osijeli i ujutru, noć negdje u 4, kad krene otuda, pjan, naki, ali i nikad nije rekao neću više nikad, nego opet kad dođe Savindan, Božić, Nova godina, to su bila sjela gore u domu. Čak su išli pješke iz Mazoča u Čelebića crkvi za Petrovdan i za Veliku Gospojinu na teferiće. Znači nije bilo teško narodu, pa išli učajni. Ta elan, vjerovatno ima čovjek dosta više energije, kad još ima društvo, pa malo adrenalin i sve. Da, adrenalin onda jednostavno to je bila, svima je njima bio imperativ da nađu curu, momka, da se udaju, žene produžavaju porodicu i tako dalje. Jedino tu su mogli, pa moj pokojni otac kad je došao iz vojske 53. bio u vojsci primljen u partiju. Zovnuli ga u savez, dole u komitet, čujemo ideš crkvi, idem. Slaviš slavu, slavim. Pa kaže, ne može to i partija. Pa kako ne može, ništa ja vama ne smetam, ja i dalje vjerujem u ovo, znaš, on živi, on kaže ovo što vjeruje crkva, ne treba ti bolji statut Saveza komunista i tako dalje. Ne može to Petre tako, kaže on onome što ga je ispitivo. Pa kako ti misliš da ja nađem curu? Kako ja gdje? Ako neću ići crkve, ako neću ići na teferiće, ako neću ići na slave, ljudi meni dolaze na slave, nema šanse. Moramo to isključiti. I isključili ga iz partije, jer jednostavno, znači, to je ljude nosilo, znaš, pokojni i otac i majka, posebno je ona pričala, zabavnije je bilo dok dođu sa teferića na Pokrov, na Vaskrs i tako dalje, dok dođu ispoče do kuće nego dole na teferiću, dole, znaš, imaš masa naroda, ovdje, znaš, narodi uglavnom koga begeniše malo usput, aškuju i tako dalje. Tako da je to bilo, neko skroz drugo vrijeme, druga... Dobro, da sumiramo što se tiče Beheća, znači ovdje after teferić i kružni tok neki.
Raskršće. Opšta raskršća. Opšta to. Svih puteva. I to bili Matković isto. Znam da ovdje bila na blatina dugo ja ovca pojio, ali sad... A to je ta blatina gdje je bio taj bunar. Imao je svoj poklopac da ne bi upalo nešto, da ne bi dijete, da ne bi stoka, da se ne prlja i tako dalje. Nađali vodu. Ovdje je znači bilo ta, vidiš kako ona izvire od ozdo. Ovdje je bila ta konstublina drvena dole ukopana i kad bi ona protrula i tako dalje, onda bi to ljudi se organizovali, vjerovatno ja to nisam priskovao, organizovali pa bi ukopali drugu nogu. I ovdje bi dole, znači, eto, toliko je moglo, taj nivo je moglo da izbaci. I onda bi stavili neku česmu i ovdje je bilo, možda ima nekih tragova od nekog korita koje je također bilo ukopano i često bi trulilo, često bi se moralo mijenjati zato što je bilo praktično non stop u vodi. U vodi. Da, tu je ona stajala. Dobro, značila ova voda ovdje jer je nema ovdje ublizu do Singrevca dole. A nema, od nje praktično i onda još ovdje vjerovatno ima malo izvora i onda se formira ovaj potočić koji dole teče i to. Na to je, kad dođe, znači kad počne da se čiva stoka po prijeku, kad se od odgo sjera, znači, djeta goveda, 1500 ovaca, ne znam nija koliko. I kad to odavde krene dole, kad to već od ozgo počne da trči na vodu, znaš. Stampeda. Stampeda i onda samo jedno po jedno koje prvo dođe, on odmah na prvi tu vodotok grabi. I onda se dole odu skroz dole do dna, do ušća ovog potoka u onaj... Čak, ova prečica i to kosilo se gore, evo. Ovo makar. Sve ovo kakve ovdje omore, ba ništa, sve je to bilo. Znači ja pamtim kad ove omore nijedne nije bilo prečica, dobro, ja se ne bih sjetio da je ovo prečica. Ovdje ona je bila ko čini mi se rikala ili nečija je muslimanska. Mislim bila ovo je ovdje bilo negdje Muja Cerovića pa onda gore Savino, to je zvani Vis. To je na Visu. A Meljan čiji je bio? A Meljan je Savić, pokojnog Savića. I na Meljanu smo igrali lopte kad se završi kosanica ovda, onda smo dolazili na Meljan da igramo lopte i podoban problem je bio posebno tamo prema Pavlovom brdu i prema onome potoku što ide od ozgo iz Mekota. Tamo nemaš ni humora, ništa da brani, kad šutneš loptu, ona ode dole. Da zaustavi, da. Pa kakvi, moraš ići po nju daleko. Ovamo na ovu stranu, na Singrevcu je bilo omora. Ispod tih omora je bilo masa brdina. To je čudo, sjećati, kad sam bio recimo, ne znam, 5. razred, 6. Samo dođeš, samo podigneš one donje grane. A dole kod da si posadio, samo oni mali, oni fini. To... Pa ja sam možda najviše kad sam bio 5. razred, prodao kako hoćeš, čuvajući ovce, Boga pitaj koliko, a da ne slažem, ali 100 kila sigurno vrgnja. Ja došao na fakultet, pričaju jedu vrganj, šta bulan jedeš, gubu jedeš, ba daj ba nemoj. Kod nas se samo jela, zvala se reduša, ona mala pečurka, ona to je bukvalno ko sad šampinjon, razumiješ. Da jedeš ili ona žučak što je kod nas, lisčak, što to da jedeš, ba otrovat ćeš se 100%, prebili bi nas kotici kad bi spomenuli da to jede. Narod nije bio siguran i bolje ne vjerovat. Sigurno, samo mi čobani na Priješije kad počne gore pa malo udari kiša, gori je znalo biti tih reduša. I onda naložimo malo vatre pa onda ju staviš na kamen, ugrije se. Ona spusti onaj sok unutra, ono mi je bilo najslađe. Ovo je ruglo, kad se posječe šuma, ostave ove grane.
da ne može čovjek proći normalno. Singirevac silni. Evo Singirevca teče, boga me. Samo narod. Peksijani neki ostavljali smeća. Vrganj sam jedan našao. Ne boj se, nećeš naići na međe da oni su otišli u selo dole i u grad. Dolazili su oko kuća. Evo ga, Milenko Petrović Kovač, Podgorski. Podgorje ravno. Milenko prati u Podgorju dokle mu je parcela. Pa dobro, ovo Podgorje moglo i gore zarast. Nije strašno s obzirom da je baš izolovano ovdje ovaj proplanak u šumi. Meni je fascinantno da je više Činov do zarasto nego ovo Podgorje. Da je Petru i Branu da vide na šta liči ovaj sad Činov do. Kako je zarasto? Rekli bi, vraćajte nas u grob da ne gledam ove jade. Vraćajte. Ovo nešto sad dobro jedno. Da sam godgo bio udario u ovomu, nema šanse iza. Fino, tako da kontam da mnogo je to biti fino. Nisam znao da je bio Cuko Čina. Fino, a ne znam da li je Lazar, ma treba bi ovo znao da je bio Čina. Ali Bog te gledaj koliko su omore poraslo, ja pamtim jednu godinu kad sam ovo kosilo, eto tad sam nekad i prestali u ratu. Da sam kasnije čuvao ovce ovdje, plandovali gore ispod bukava, sad ne mogu im ni prići. To je pokojni moj otac predviđao da će Mazačku planinu da će pokriti šuma, ali je Pliješ, Čelikovac, Pliješ, Čelikovac, Radešine, Pleć i to je predviđao da će poklopiti neka velika zadruga i ovca. Da će se napraviti neka gore, neko veliko zadružno, da kažem, zdanje, da ne kažem neka štala ili nešto, i da će jednostavno, da nekog smisla mora imati kao taj toliki prostor, jer je vidio da kopni, da narod odlazi, nema šta. Vidio je da neće to kositi i obrađivati. Ali eto, došlo je da zarasta ovo, ali gore se nije oformila nikakva zadruga.
Mnogo volim jesen na našoj planini. Pogledajte samo ovaj pejzaž. Pliješ. Suncem okupana. Lijepo je vidjeti da su u životu još bar ove dvije kolibe. Evo jedna Perišića gore. Koliba. Druga koliba ovamo. Kovača. Ovdje. Tu boravimo često ljeti sa rođacima. Slavkove i Draganove kolibe. A evo lijepa je i jesen. Hadi. Bog ti pomoći. Hadi. Mila, hadi. Hadi. Zdravo kobilo. Kobila neće da pogleda u tebe. Mate.